Почитуван вице-премиер на владата на Република Северна Македонија господин Артан Груби, почитуван градоначалник на градот Скопје Шилегов, почитуван градоначалник на Чаир Висар Ганио, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Да, еве конечно, во нашето Скопје, но не само, и низ целата држава се реализираат многу проекти за тоа што се реални потреби на нашите граѓани. Денеска со градоначалникот Шилегов во близина на раскрсницата помеѓу булевардот Словенија и улицата Качанички пат, односно булевардот Никола Карев, ќе почне со изградба новата клучка, која нормално, како што каже градоначалникот, ќе значи живот. Живот за двете страни на градот, живот за стопанствениците и подобри и повозможувачки услови за самите жители на Скопје, но не само. Јас, знаете, скоро 12 години служев во приватниот сектор и до пред 12 години индустријската зона во Визбегово беше едно од трната на претходниот режим. Се зборуваше за канализација, која што 12 години ја нема. Денеска со градоначалникот можеме лесно да отидеме и направиме увид дека и тоа го имат. Зборувавме за елементарни други потреби и тоа им го овозможиме. Денеска гледаме дека и проектот кој што они го бара, а тоа е нормално функционирање со овозможување на модерна инфраструктура, започнува со реализација. Само за подсетување на сите. Визбегово е економска зона со над 700 милиони евра годишен обрт и над 2500 вработени и реализацијата на оваа клучка за нив е многу потребна и секако го покажува на дело нашиот партнерски однос со стопанството и со самите граѓани. Затоа што сметаме дека добра инфраструктура значи добра поврзаност. Добра поврзаност значи соработка, а соработката значи развој. Овој проект во вредност, како што кажа градоначалникот Шилегов, преку 550 милиони денари, во која што во прва фаза се обезбедени 2 милиони евра од владата на Република Северна Македонија со ребалансот, ќе добиеме најсовремено инфраструктурно патно решение со уредени пешачки и велосипедски патеки, секако и зелен појас. Но да не должам повеќе, морам да повторам уште еднаш дека во нашата земја се гради како никогаш до сега. Се посветува внимание на вистинските потреби на граѓаните. Во Скопје само за подсетување е во интензивна фаза на градба мостот во аеродром. Пред некој ден започна изградбата на првиот височки мост во Карпаш. Се уредува булевардот Никола Карев како и булевардот Борис Трајковски. Претходно беа реконструирани булевардите Партизански одреди, Теодосиј и Голганов, Александар Македонски, а секако да не заборавиме дека се изгради целосно новиот булевард Босна и Херцеговина. Преку инфраструктурните проекти на ТАВ програмата, 94 проекти во вредност од скоро 50 милиони евра ги започнавме со изградба низ целата држава. Скоро во сите општини, или поточно во 75 општини. Преку програмата за локална и регионална конкурентност. Со подршка на Европската Унија се реализираа 57 проекти во вредност од 21 милион евра. Секако, сите овие проекти или веќе започнаа, а проектите последни завршија. Затоа работиме за поголем и подобар квалитет на животот, не само на едните наспроти другите, туку за сите граѓани, затоа што они тоа го заслужуваат. Ке ми дозволите на албански. Индерували завенскиот министер Груби, индерували кројтари чутети Шкупли за Петре Шилегов, индерували Висар Ганио, кројтари Чаирит, тендерувар професуста медијаве Zonja dhe Zotri. Në Shkupin tonë dhe më barë vendin, po realizohen shumë projekte për nevojat reale të qytetarëve. Jemi këtu sot bashkë me kryetarin e qytetit të Shkupit Shilegov, pranë nyjes midis bulevardit Slovenia dhe rrugës së Kaçanikut, gjithësisht bulevardit Nikola Karev.
ku do të fillojë ndërtimi i nyjes së re, i cili pritet të lehtësojë ndjeshëm trafikun në hyrjen dhe daljen veriore nga qyteti, por edhe për të lidhur sa më mirë komunat Karposh, Butel, Çajër, Çuçersande, si edhe për të mundësuar kushte më të mira për kompanitë që operojnë në zonën industriale të Visbegut. Vetëm sa për informim, Visbegu është një zonë ekonomike me mbi 700 milion euro xhiro vjetore dhe me mbi 2500 të punësuar, dhe realizimi i kësaj nyje, e cila është shumë e nevojshme për ta, tregon në praktik partneritetin e kësaj qeverie me ekonominë dhe qytetarët. Sepse infrastruktura e mirë do të thotë lidhje e mirë. Lidhja e mirë do të thotë bashkëpunim, kurse bashkëpunimi do të thotë zhvillim. Vlera e projektit në të cilën sot jemi këtu është mbi 550 milion denar. Për fazën e parë janë siguruar 2 milion nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në rebalancin e buxhetit për realizimin e investimeve kapitale. Përfitimet janë të shumëfishta, nga lehtësimi i udhëtimit të përditshëm të bashkëqytetarëve tanë që jetojnë në këtë pjesë të qytetit dhe që udhëtojnë çdo ditë në vendin e tyre, por gjithashtu edhe për shkëmbimin tregtar me vende fqinje dhe me zonën ekonomike që e kemi këtu. Në vendin tonë, si kur më parë, vëmendje kushtohet nevojave reale të qytetarëve. Përmes projekteve infrastrukturore, vetëm të programit TAF, e që janë në numër në vlerë prej pothuaj 50 milion euro ose 94 projekte, ne po fillojmë ndërtimin në mbar vendin, pothuajse në të gjitha komunat. Përmes programit të konkurrenshmërisë lokale dhe rajonale, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, sapo mbaruam 57 projekte me vlerë për 21 milion euro, të cilët përfunduan. Po punojmë për një cilësi më të mirë të jetës për të gjithë. Punojmë për një cilësi më të madhe dhe më të mirë të jetës për të gjithë qytetarët, sepse ata e meritojnë. Ju falenderit.